Osisi bakaZulu bahlangene bayaxoxa badingida udaba ababhekene nalo ukuthi kumele bathole indlela abazodila ngayo nodoli. Uyaxoxa kuReloaded, uxoxa naye uVicky M ekuyena usisomdala wakoZulu. Uyasho ukuthi udoli uma wethi impela igazi lethu kodwa kuzomela simbonise imhlola angakaze ayibone emhlabeni. Ucabanga ukuthi ubani yena? Uqhamuka igolide salisebenzela kanzima kanje iminyaka eminingi kanje usefuna ukuthi azonikezwa lona nje ngezithebe nje kanjalo. uVicky M uyala Reloaded uthi singambukeli phansi lo mfazi kuthiwa udoli kuzomela simjimele singakhohle ukuthi thina njengoba sinama brains sinama characters ahlukahlukene wonke awubugebengu lama character wethu singakhohle ukuthi siqhamuka kubani sonke siqhamuka kudoli. Bonke lobugebengu esinabo ubani umzali wabo udoli futhi singambukeli phansi neze udoli. Udoli wabhala incwadi wabhala nge-non-perishable island wayidescribe i-scratch nge-scratch i-step ne-step ijika ngisho nejika nenhlalo yakhona yonke njengoba injalo. Singamthatheli phansi lo mfazi ingudlungudlu yomuntu kuzomela ukuthi impela sijule sibe necebo eliqinile elijulile ukuze sazi ukuthi siyamhlula udoli ngoba kungenjalo siyoba ama broke ass osisi siyolamba siyohlupheka angeke sibe nemali. Udoli uzobukisa ngathi asithathele konke esinako ngoba uyambona ukuthi ukhafula umlilo she means business. uReloaded ke ngenkani yakhe athi mina angisabi lutho asisabi bantu thina ukuthi udoli uyazala angeke sithuso yena nathi sihlakaniphile futhi soqhamuka necebo eliqinile sizomqumba phansi udoli. uTofolax akekho khona laba ayisayine khona ukuthi ahamba yoba busy khona. Umuntu okhona lendlini owazi itechnology uNana okuyena ozamayo ukuthi athole something abangayisebenzisa ukuze bakwazi ukunqoba udoli. So uhlelo uQueen H uyambuka uNana uyambuka uQueen H azashayelwe indiyandi uQueen H umbone ukuthi usebhocobele mase yambuza awungitshele dadewethu uNana ngiyakwazi wena mangabe usebenza ufuna into usukuyifuna uba nomdlandla uba nomfutho kutheni na wafreeza nje wafroza kuleyo laptop yakho mina ngikubona usebenza ngibona nje uyigqolozele wenze ngathi awuthandi kwenzakalani dadewethu xoxa nami ngusisi wakho omdala. uNana avelana aphendule athi kahle kahle umina yini engathi nina ningayifundi technology in time ngoba nani kwakumele niyifunde nisazalwa manje yonke into isibhekene nami awubona ukuthi ngiyasebenza la ngiyazama ongangamandla ami. Aqhubeka uNana athi mina futhi oqalayo nje okusalayo sekumele ngihambe phela mina nginengane encane kumele ngipheke ukudla okunomsobho ingane icobhozi ngeke ingane ezelwe ingane na 6 years idla ama takeaways. Ake ngicela ukukutshela ukuthi ingane yakhe uVemvane the butterfly likhona la lalele lilokulingcofozisa icomputer kodwa lalele nje conversation umzali wayo anayo nosisi bakhe. uReloaded ebona konke lokudelela kwaNana ambiza asiwozala wena lalela lana ke wenana uzokwenza lento esikutshela yona mesithi ngcofoza icomputer lapho uthole izinto esizoyisebenzisa against udoli ngcofoza njengoba uhlezi wenza yini ejikile manje yini engathi usu against us yini wadelela nje kwenzakalani ngawe nani. uNana athi hayi ngizongcofoza sisi ngiyaxolisa ibuka ingane yakhe libuka uVemvane the butterfly athi ngizongcofoza sisi ngiyaxolisa. Mase uReloaded kusasa Nana ngifuna something tangible la kuwena ngiyazi ukuthi uhlakaniphile angikwazi ukuthi ungenelwe yini demon lelingenile thina la siyazwana sosisi sonke sifuna inqubekela phambili sifuna ukulahlekelwa umcebo wethu yini engathi ufuna siulahlekelwe lo mcebo. Aqhubeke kuNana ngiyaxolisa sisi ngizokwenza njengokusho kwakho. Luthuka uVemvane ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi uNana uma wami ngimphusisa amatiya ama strong kanje ukuthi ngifuna ukuthi axabane nomndeni wakhe kwenzakala kanjani ukuthi uReloaded amthobele yini lengaka ngoReloaded ethusayo esabisayo edlula itiye lami. Endleleni egodukayo sebesuka emzini wakoZulu sebeyahamba ke manje uNana baye ekhaya labo banomtsetserebhana.
Endleleni ke uvemvane seliyaxoxa exoxa noma walo. Ma bengingacela bandla ukuthi ngihambe ngiyospenda ubusuku kamkhulu uMtsetserebhana ngoba ngiyabona ukuthi ngathi umsebenzi wakho omningi namhlanje naba nosisi bakho bakunikeze ihomework bakunike iassignment bathi kusasa bafuna ukuthi ubuye nama-answers. Ngingajabula nje mhlawumbe mama ngizokunikeza isikhathi ukwazi ukuthi ube wedwa ekhaya mina ngilale kamkhulu. Ayikesho ukuthi-ke wavuma uma wovemvane the butterfly ngoba sibona phela esengena laphayana-ke kamkhulu kaMtsetserebhana. Ayike mangabe lungena kuvemvane the butterfly lungena endlini yamkhulu walo. Limxoxele mkhulu ngikuphathela isigaxa sendaba, indaba enkulu kangaka. Lalela lana-ke mkhulu, sikhuluma nje. uThofolax akekho laphayana endlini, ubhizi. Uyahamba uyosejusa omunye wamantombazane osebenza naye uDoli. uDoli phela yilo ufuna ukuthatha umcebo wabo, ufuna ukuthatha umcebo woZulu. Umkhulu bahlale phansi kanye naye-ke uvemvane the butterfly badinga iduda bakhe. Ngicela ukukutshela kuvemvane the butterfly lithi yazi mkhulu mina ngizodinga uNtiromsa ingane kababa. Ngiyamazi uNtiromsa ukuthi ingane kaMtsetserebhana Junior eyokuqala le eyiphara nje. Ngizodinga ukuthi mkhulu ungisize ngithola uNtiromsa. Ngifuna ukuthi la ekhona khona uThofolax adiscussa khona nalentombazane ekuthiwa uLargest esemenzela yena uDoli. Ngifuna ukuthi afike uNtiromsa, afike nabantu kube uyena ngoba uNtiromsa uThofolax akamazi. Kube uyena ohlebela abantu bami ukuthi kwenzakalani. Kube uyena ohlebelayo ukuthi nangu mhlawumbe usaphumile uThofolax kanjani. uNtiromsa afike akhulume nalentombazane ayitshela ukuthi lo intombazane yake oZulu izokuthola ubufakazi ifuna uzokusesha ukuze ithole izinto ithole information ngoDoli. Mase-ke uLargest aletha abantu bakhe bambamba uThofolax bamthathe because mangase nje sinqobe uThofolax sithatha uThofolax athathwe yilabantu uThofolax unana uma wami vele sesimhlulile itechnology yakhe ngeke isabasizo sisibakaZulu ngoba usedlela entendeni yami usomkhovu wami wenza noma thiwa yini mengithi xhuma bheka uyagxuma mengithi xabana nosisi bakho uyaxabana sho ukuthi inkinga yethu umuntu emendleleni yethu uThofolax ake sidlale date imkhulu sidile naye uThofolax. Umkhulu ambuzeke uvemvane the butterfly uma wakho awukumhypnotize ngalezi zinto zakho umbuzo ukuthi igolide likuphi thina sizobe sesiyahamba siyoyilandela igolide ngokukhulu ukuphuthuma. Akumbuze ndodana awumbuze ndodakazi ukuthi likuphi igolide sigijime siye kulona siyolitapa lonke. uThofolax ubhizi uchamana noLargest ubhizi uyamchama uLargest bayaxoxa kumnandi. Uyayazi into azengayo uThofolax la ukuthi azokwenza ukuthi uLargest akhulume indaba. Hayi kumnandi uLargest vele nje uyaflowa nje uyayikhetha yonke le vibe yaThofolax uyamthanda uThofolax uyachazeka phela uThofolax uyachamanaka ngisho uyachameka nje vele uLargest. Kusenjalo ke bachilile badla ijoy babhuke the entire spa to themselves. Kwakushiwo ke le spa ukuthi kuzoba nenye couple ezobhuka baba u2. Sho ukuthi nje badla ijoy boyithuna abaneke lutho abaneke indaba zabantu kumnandi nje ziyakhipha. Kanti usefikile kuNtiromsa umzukulu kaMtsetserebhana ulaphayana wenze ngathi nje uyayidlalela ama games kanti uyayazi ukuthi ifocus yakhe ibheke koThofolax benoLargest. Ngicela ukukutshela ukuthi waqamba wathi nje thwecu uThofolax ethi hayi ngisayi bathroom kancane umuntu wami. Ayike wangena emsebenzini ke uNtiromsa simbona enze ngathi nje uyikhulumela nefoni ufunda ibhuku kanti uyazi nokuthi ukhuluma nobani ukhuluma nabantu. Sibona uLargest ke esefonini ediniwe asazi usikwenzakalani usefonini udiniwe uLargest uThofolax akasabuyi asazi ukuthi kwenzakalani. Uvemvane the butterfly lumphethe kumawala unana lumphethe entandeni esandla salo luloku nje ludamane lumphuzisa itiye lalo mase liyamhypnotize. So ke seliyambuza ke ma uzongitshela yonke into engizokubuza yona
ngithi igolide leli nanitshontshe non-perishable island nilifihle kuphi ninodadewenu, because ngiyalidinga, ngifuna ukuyolilanda. Ngitshele i-direction, nginikeze clear address ukuthi likuphi. Athi unana, angilazi mntanami igolide ukuthi likuphi. Angilazi mina igolide, angazi ukuthi uyena muphi wosisi owalifihla. Besinama departments ahlukahlukene. Mina kwangasiye yami department ukuthi ngilifihle. Lo olifihlile kwaba imfihlo ukuze ukuthi mangabe senkingeni singalikhiphi ngisho nangeza igama lakhe, singazi nokuthi igolide lifihlo ubani. So mntanami angazi ukuthi igolide lifihlo ubani. Ma, ungakwazi ukusebenzisa itechnology yakho ubuyele emuva ngalezi zinsuku lele kwafihla ngale igolide, uzama ukuthola ukuthi mhlawumbe ubani ubekahamba kuphi nini kanjani, research nje into enjengalezo mama. Aphendula unana, ngiyaxolisa mntanami, angeke ngikwazi. Ngaloso sikhathi sa disconnecta everything ukuthi singatholani ukuthi ubani uyofihla ini kuphi. Yonke into beyicinyiwe ngoba leli golide belisho likhulu kuthina, belisho ikusasa loZulu. So mntanami angeke ngikwazi ukuthi ngithole. Wadina wafa ladina lafa uvemvane the butterfly. Laselithi lalela lana ke ma, udadewenu uThofolax uthunjiwe la kakhona, uthunjwe yimina. Bekade ngiplanisa ukuthi athunjwe uyena lo uDoli, kodwa umkhulu wangiyala wangi-advise ukuthi mangase kuukuthi uthunjwa uDoli uyifunela igolide, uzomdedela amtshela ukuthi hamba olanda igolide lakhe ngoba ubanikeze u21 days ukuthi baqoqe igolide. So mina ngamthatha kuThofolax as i-insurance yami. So njengamanje into ozongenzela yona mama, uzohamba uyongifunela isidumbu esicishe sithi asifane ncamashini noThofolax ngokwe complexion nangokomzimba. Uhambe uyosidweba, uthola umuntu ozosidweba ama-tattoo isidumbu esisafresh afana ncamashi nalama tattoo la uThofolax anawo. Mina ngizoloku sithumela nje endlini koZulu, sithumela ngabhozo, sithumela ngani sithi abadedele ukuthi amagolide akuphi, si-acte engathi ithini uDoli, sisho ukuthi usiswenu soloke simqoba kancane kuyothi the day decide ukuthi ngikhipha amagolide uyobe sephelile. Avume kunana, mntanami ngizohamba ngiyosifuna isidumbu esifana nawo uThofolax. Kodwa kwamanje ma sekusho lona kuvemvani, ngizofuna ukuthi uhambe uyohlangana nosisi bakho njengoba kade nivumelene. Uhambe uyozwa ukuthi lithini iplan labo, ungilalisise kahle, ulalele ukuthi baplana ini ukuze ma sihlezi si2 steps ahead of them. Avume kumama. Unana mefika endlini afice kukhona uQueen H kuphela, abekho labanye osisi. Queen H udiniwe udla magalani. Abuze, wenana awungitshele, kumele ngabe uThofolax ngokweplan lethu kumele ngabe ubuyile ula namhlanje. Why uThofolax engabuyanga? Angisho wena omtrackayo ombhekayo kulezi zinto zenze technology. Ukuphi uThofolax? Aphendula unana, ngiyaxolisa weQueen H, uThofolax offline. Kusho into eyodwa ke loyo ukuthi akasekho emhlabeni, because the only time mangabe ikhadi lethu umuntu li-offer, it means igazi alisaflowi, lo muntu loyo usefile. Abuze uQueen H, kuqale nini ukuthi abe offline? Into eqale nini leyo? Asikade ngimtracker ubusuku bonke, beka offline ubusuku bonke. Abuze kuQueen H ukuthi pho ima uzositshela manje nana, yini engasilento le ikuphatha kamnandi ayikuphathi kabuhlungu ukuthi udadewethu akatholakala ukuthi ukuphi? Athi unana, angisho ingakho nginje ngize la, asho ngeattitude, angisho ingakho ngize la ngizokhuluma lokho. Abuza uQueen H ukuthi lonto bungayisho ngani the time kucima lezi zinto kusukunywe ehamba yobheka ngoba uhlezi uqolozele lezi zinto 24/7. Hey unana athi angisho ngiyakutshela ukuthi offline manje ufuna mina ngenze njani? Yo uQueen H asukuma ngqabeza isibhama khomba unana ukuthi igazi lami akusho ukuthi mina ngeke ngikubulale. Ngithi uphi udadewethu uThofolax? Ukuphi udadewethu uThofolax? Ngicela ungitshele njengamanje. Udiniwe kuQueen H, uyavutha uyavantela nje isibhamu sesihlohlile vele sengenzeka noma yini. Unana abe ne-attitude naye back to uThofolax, back to uQueen H, abe ne-attitude unana adelela unana kucaca ukuthi hey ukusabisa kwaQueen H ngathi ngikusebenze.
amdedela goduke-ke unana goduke. Ayike uThofolax akakabuyi sonke leso sikhathi. Ngicela ukukutshela ukuthi nangu uQueen H usene meeting no Reloaded. Mtaka baba, yini ungibizeleni la ngokukhulu ukuphuthuma? Wangibizela la emathunzini amnyama. Kwenze njani? Kubuza uReloaded. Hey dade, mtaka baba, udaba esibhekene nalo lujulile, alukho light njengoba sicabanga ukuthi light. Umuntu esilwa naye ujule kakhulu, deeper than lo esicabanga ukuthi thina silwa naye. Los udoli isitha nje singasho lutho, kodwa kunesitha deeper than that, isitha esiyiplanile yonke lento le. Abuze ku Reloaded, ngabe uqonda ukuthini? Asho ku Queen H athi uyakhumbula ngikhuluma nge-evil child. Leyo evil child ke isisemsebenzini ukuthi destroy thina umndeni wakaZulu. Uvemvane the butterfly. Uyambona ukuthi unana umawala ushintshile nje, akasisiwona unana lo esimaziyo. Unana usewumkhovu wovemvane the butterfly. Angikwazi ukuthi konke lokho loluvemvane lolu look achieve kanjani konke lokho ukuthi lishintshe unana. Mhlawumbe khona into elimdlisa yona. Kodwa ke into engakutshela yona ukuthi impi yethu inzima, inkulu. uReloaded athi kuzomela sikidnap unana, sizama ukuthi simsize. Njengoba nje uThofolax engatholakali engabuyi, siyamdinga umuntu ozositholela le information esidingayo. Ungazi uphela u21 days. Lo information yona information esiyogadla ngayo kudoli. Ahlukane nathi, aphume aphela unomphela kuthina. Ake bavumelane ukuthi unana akahambe ayokidneshwa mangabe ingane isesikoleni, athathwe ambovalelwa, aphalaziswe, iziphele lento le ayidliswe ilengane le. Family, if you wish to advertise your business, sicela ukuthi usicontacte, usendele iWhatsApp kule number lena ela escreenini. Kunama packages ahlukahlukeneke ukuthi unga-advertise ibusiness lakho. Please just send us a WhatsApp. Sikhulume sikutshela ukuthi ungalithola kanjani usizo, ungasizakala kanjani. Ama price wethu ke aqala nje from inani lika 500 rand kuyaphezulu. Kanye ne channel yakho, your YouTube channel, your Facebook, your social media platforms, we can also advertise them. Buzz SA to all social media platforms. Sizoyibeka lapho ke indaba yethu kwanamhlanje, ningakhohlwa ukuthi nisfollowishe to all social media platforms. Siyanthanda kakhulu.